Hi friends, welcome back to my channel. Ngasi aina chajagdori si sangi mamai si mapum oina adum thongjarabani si ahenba part khara masu yaujare. Sigi recipe yaujabani chilinaw mayam sing loifau yengbiu. Amasung anauba lakpai chilinaw sing na subscribe tawbiramu. Haujarage chilinaw mayam sing. Haubasi nibu amukhatta sum haukige ka. Nibu sisu fajana chawre. Sisini chilinaw mayam sing silai sangi mamai ni ilang si hai petang log ge ka thong bada nungai na bal ki bani log tho a silai jare sisini chilinaw mayam sing haujarage chilinaw mayam sing Wow. chilinaw mayam sing today age koi chilinaw mayam sing chilinaw mayam sing asidi piece au bani na kar mai mi chi tot pa yai ko mayam ignore to bi chilinaw mayam sing mamai jaba se mayam na makhong khwang na ba phai ka na hai na bane do ai di ta seng na khang de chilinaw mayam sing khang na yaw ra ga de hai bi ro khwang na ba phai ka na hai nei
ꯃꯍꯤꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯣꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯦ ꯁꯔꯨ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯝꯒ ꯑꯣꯏꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯗꯂꯛꯇ ꯁꯖꯥꯎꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯕꯩ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯕꯩꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯥꯖꯕꯅꯤ
थागतचरी ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ngasi ichil inau mayamsing mai si khar motlamba yai piece yam chawbanina adu ichil inau mayamsing ai gi video asibu like comment share tawpiramu ngasi gi di loisanjarage matang asida bye